isikhathi sami sithi ke imzuzu yami emingaki njeke lapha ngamashumi ke amathathu nesithupha njeke lapha ke empela ngamashumi ke amabili nesithupha 26 minutes thiwa ke lesingaki leshumi ke nambili uzwa ke afro traction uthi ke mnikeze yona noma engayithole kuwena ngeke kusaba mnandi ke ekhaya iyona ke njeke lapha ke silanda ke ngayo kuTensia esokwazi ukuthina ukuthi ke sikhulumene ke naye ngalo ke lesuku loluke lwanamhlanje sokwazi ukuthina sikhulume njeke ke naye ke njengaka manje usekhona ke impela njeke ke nokho ke ezintweni ke zethu emshinini kethu ake sibone ukuthi ke siyamtholani ngalesikhathi sanamhlanje sawubona wentokazi sikubingelele ngalesikhathi sanamhlanje kunjani Mr Sothondose siphilile njani siyakuzwa ngapha Yeah ngiyakuthola nami ngalana Okay asingenele phezukwayo ngifuna ukubheka la noma ake sibhekeni ke la mhlawumbe wena ngokubona kwakho ke edadewethu noma ke mhlawumbe ngokunikeza abantu emakhaya sizinjeke lapha siyazi leyo sikhathi samhla sisuke sibheka izinto ke eziningi ezenzakalayo njeke lapha ke emakamerweni nokufanele ke sizenze nezinye esingazenza kodwa uthola ukuthi noma singazenza futhi angeke zize zenzeke mehluko namhlanje sibheka amadoda wona ngqo siyazi isikhathi ke siningi ke kube nokuvela noma ke nekhalazo evela ukona amadoda ekhalaza ke mhlawumbe ngokuncisheka enkonzweni ilawo nalawo akhalaza ngalokho nalokho yakomunye akhalaza ngokuthi cha yena akasakhona ukuthola noma ke mhlawumbe ngendlela bekade kuyiyona yona akusafani namhlanje but wena ngokubona wakho mhlawumbe ikhona yini indlela ongakwazi ukuthi ke ubambe ngayo noma kubanjwe ngayo amadoda ukuthi angakhona ukuthi ahambe njeke bakethi ke ngena noma ngaye kuphi mhlawumbe ikhona indlela ongacebisa ngayo abesifazane abangayenza uqinisekisa ukuthi abantu bawo bakithi abahambi nje beyihloma noma ngaye kuphi uma ikhona indlelani le esingayenza abangayenza Mr Sothondose engathanda ukusho ukuthi sithina abantu besifazane singakwazi ukuthi abantu besilisa singabanikezi izizathu ekuyisona esiphathekayo ukuthi baphumele ngaphandle bagcine beyithole sebejola sebeshiya sihlele endleni njengokuthi nje thina akumele sibancishe ekamerweni ziningi indlela ezidala ukuthi abantu besilisa bazithole sebeya ngaphandle kodwa ngizofocus kakhulu kule yasekamerweni ngoba iyona edala ukuthi uthole ukuthi umuntu wesilisa ushadile uthola ukuthi usenempunga kodwa ashiye umuntu umfazi endlini ahambe ayolala ama-out ngaphandle ingoba nina umuntu wesifazane uyamncisha akamniki ngendlela ekuyiyona ufuna ukumnika ngalendlela le egculisa yena angabi nandaba nemizwa yomuntu wesilisa imizwa yalomuntu athandana nayo iformality Mr Sothondose ayidingakali mekwenziwa ucansi lento le yokuthi kunesikhathi la kumele unikeze khona umuntu ukuthi nini ikanjani laphi ayifunakali le ndawo kanayikhetho ayikhethwa ukuthi nje laphi ayikhethwa nje ukuthi nje ucansi nje lenziwa mase lifikile nje selifikile and futhi liba mnandi kakhulu kulezi indawo lezi engathi zibukeke ngathi zimbi ayifanelekile ukuthi zenziwe ucansi lumnandi kakhulu ngizoqala la Mr Sothondose ukuthi lento yokuthi ucansi alwenziwa melishisa ilanga thina abantu besifazane sinaleyo nto ukuthi like melishisa ilanga uthi awungeke ngijulukile nje noma ke mhlawumbe ilanga linje ngizojulwa ngibe njani yes uyayizwa leyo nto uyabona uyamncikiselela ubani owathenene ilanga melishisa lo 38 ucansi alwenziwa kumele kuze kunethe kube makhaza kuyima sithintana ke nesithandwa sami akekho wabeka leyo mgomo indoda lapho izobhoreka ukuthi if yona idinga ilanga lishisa wena uzolokhu uyiphebeza uyisusa isandla uthi kuyashisa yonke leyo nto izohamba iyofuna ngaphandle izohamba iyofuna umuntu wesifazane ongeke aze abheke ukuthi liyashisa namhlanje ozoyinikeza ngisho lishisa linjani ongeke alinde ukuthi kuze kube makhaza so manje le mhlawumbe ye weather yokuthi abantu bebethi abantu namhlanje kubona kulibanda li right ke mhlawumbe emashisa akufuneki wena leyo uyayikhahlela noma kushisa kuyafana Mr Sothondose ngiyayikhahlela angiyiphasisi akekho umuntu owabeka ukuthi ilokhunjana ucansi inkonzo yenziwa melibanda shuthi mekuthiwa nje lishisa kuze kuphele inyanga shuthi umuntu wakho nje othandana na uzolamba kuze kuphele inyanga wena ulinda ukuthi nje kumele iweather ize ishintshe kube makhaza kuyima kwenziwa inkonzo ekamerweni
Okay. Mhlambe mawubheka wena abantu besilisa kwakhona enkonzo emhlabeni nina ngokwenu nenza okwanele yini ukubanelisa ngokwenkonzo because vele abantu besilisa isikhathi esiningi baphuma bese bekhala ngayo inkonzo nenza okwanele yini ukubagcina benelisekile. Yabona Mr Sothondose sekunabantu besifazane la abancikiselayo nje ngingayibala nje ngithi nje siyabancikisela abantu bethu ngesex sifuna ukuthi kwenziwe isex ngendlela thina esithanda ngayo. Yes uthole ukuthi wena ngoba nakho usuqedile mhlawumbe usuchamile isoka lakho selikwenzile waze wafika endaweni usu right usuyabona usu right yena akaqedi kodwa manje usulokhu umphusha ukuthi qeda phela manje kanti wena uqeda nini sekubhlungu manje sekubhlungu sengikhathele yes usukhala ngento eziningi kodwa kade wena ungakachami kade ungakaqedi ubungakhali ngalokho ubufuna yonke into ibisa right ngoba nakho wena usu right usufuna manje usulokhu umshushu ukuthi naye akaqede manje ngeke phela ijabulele lo mpilo ukuthi wena njalo uma usuqedile kuzomela naye aqede noma isikhathi singakafiki. So amadoda ngifuna ukubheka la amadoda isikhathi esiningi njengoba usuvezela ukuthi akufanele ukuthi uphinde ukhethe naneyindawo la khona okuzokwenzakala la khona abanye ke mhlawumbe bakholwa ukuthi hayi angayeke mina mhlawumbe ngcono simane nike esiyendlini. So wena eyasemapaki nayo futhi ngaba right usho ukuthi nasepaki bangazenzela nje. Yabona nje Mr Sothondose as long as abantu mebengekho mhlambe lakhe ake sithini sepaki nomuntu wakho ebusuku ninobabili yes akukho umuntu mhlambe nihlalele nobabili akukho umuntu ngikhuluma ngani ninobabili Mr Sothondose angiliboni icala lapho nithi nje umntshontsha lapho yabona ayikho into emnandi njenge sex yokuthi nithi niyenza nibe niqalaza ukuthi akekho umuntu ozokhamuka kumnandi Mr Sothondose akumele ukuthi mase kuvukwe imizwa lapho kuyomela silindeke manje ukuthi size siyofika eroomini kuyima iqala inkonzo nalapho menino babili kungenzeka ningayenza khona inkonzo Mr Sothondose ungayenza noma ilaphi isekitchen ise sitting room ise bathroom ise motweni lezo indawo zimnandi akekho umuntu owabeka imigomo yokuthi isex ukuthi mesifika embedeni mesifika ekamerweni ila yenziwa khona kuphela akekho umuntu owabeka leyo mgomo. Manje ukhomba nasemontweni thina singamaZulu sikholela ukuthi emontweni kuthiwa kunamabhadi ufakela amabhadi manje senze njani ke lapho ake sithi okay ngiyafuna yes semontweni but thina sikholela ukuthi kuzoba namabhadi ngifakela ibhadi emontweni yami ngenze njani ibhadilani Mr Sothondose alike ibhadi elisakela lethwa ukwenza inkonzo ukuyijabulisa nomuntu wakho omthandayo alike ibhadi enjani lelo ngoba nisuke nijabula alike ibhadi angiboni mina ukuthi ukhona umuntu owathenene inkonzo yasekamerweni thina saba nalowo mqondo ukuthi shuthi nje mase inkonzo nje kumele silinde size sifike ekamerweni lonto iyabhora iyabhora leyo nto ukuthi siyolinda size sifike embedeni siyolinda size sifike ekamerweni leyo nto iyabhora nalento Mr Sothondose yokuthi sina abantu besifazane yokuthi sifuna ukuthi sisenze kwenziwe isex ngalendlela thina esithandwa ngayo uthola ukuthi mhlawumbe umuntu wakho uyayithanda idog style uyabo uyayithanda idog style kodwa wena manje ukholelwe ekutheni idog style iyagugisa. Oh yes bathi phela iyavithiza ifaka umoya basho lokhena lokya yabona iyagugisa iyavithiza njengoba usushilo uthini ngomuntu wakho oyithandayo shuthi kahle uyamthuma ukuthi okay since mina ngayifuni idog style ungaphumela ke ngaphandle ke uye ngaphandle uyoyithola yabo uyayithola leyo nto nje yokuthi sifuna thina ukuthi mekwenziwa isex senze isex ngendlela egculisa thina iyona yenza ukuthi amadoda agcine sephuma ngaphandle esehamba uzokuthiwa indoda siyafeba kanti cha ithina esiwathumayo kodwa sina sibona ukuthi kahle siyawathuma. So ngalendlela njengoba wena usho ukuthi uthola ukuthi isikhathi indoda ifuna njengayo idog style oyishoyo ifuna yona wena ngapho uyayikhalazela ukuthi ke ayifuni mhlawumbe kusho ukuthi kufanele nabantu phinde nixhumane futhi ukuthi yini ofuna siyenze namhlanje ufuna kwenziwe kanjani nakho lokho usho ukuthi ngamanye amazwi kufuna ukukhulunywa ukuthi namhlanje senza kanjani ukuze phela sothi masiqeda sibe senze ngalendlela wena obufuna ngayo.
Njengoba ngisho nje Mr Sothondose if nikhuluma ngesex kumele nikhulume ngayo umtholo ukuthi umuntu wakho uzizwa kanjani ngayo idog style ngezitayile ezithize ungathi khona abanye abantu besifazane Mr Sothondose abangayithandi izitayela abakholele ekutheni if usungishaya ngesitayela shuthi uyangiyuza uyangigugisa yabo like kumele umazi umuntu wakho ukuthi umuntu onjani umuntu open for ukuthi senze izitayela noma umuntu nje ufuna ukuthi nje nenze leso style esisodwa mazi umuntu wakho understand understand umuntu wakho yonke into izoba easy ayikho into ezoba nzima. So ake sibuyeleke lapha ke kuthenini uqanzilelo ke mhlawumbe abantu besifane ufuna beyigwemele ukuthi bafuna ukuthi kuze kiwe ke kamerweni ake sithi kwakhona sikhona ke la ekamerweni ke mhlawumbe ngeke umuntu wakhona ngiyafuna ngeindoda thothi ngiyafuna ngalo sikhathi leso ukutshela ukuthi ngikhathele mina mhlawumbe bengisebenza noma bengipheka noma mhlawumbe ngibuye emsebenzini ngibuya lapha ngibuya khona ngikhathele awumancane ngisafuna ukulala emini kwabha yazi ngiyafuna kusemini but ngikhathele mina ke njengendoda ngenza njani ufuna ngimlalele yini ukuthi ukhathele noma kukhona indlela engafoster ngayo mhlawumbe ngenza njani because niyazana phana ngabantu besifana mhlawumbe ungasho wena ukuthi no nawe ndoda awuthinta la lapho ngazi ukuthi uweek ngakhona ubona ukuthi angeke inavume however ekhathele. Umuntu wakho Mr Sothondose uyamazi akumele kuze ufune mhlawumbe ukuthi umphoqelele ngenkani uyamazi la esoft khona uyamazi la uthi umthinta khona ethambe khona noma engafuni ilapho ke la kumele khona ukuthi umuntu wakho umfunde khona ukuthi mengimthinta la mengimdlalisa la ngiyazi ukuthi noma ngaze kuthiwa akathandi kanjani kodwa uzogcina esehleka esethambisa igazi esevumela into ekumele yenziwe akumele ukuthi uzuphakamise umoya umphoqelele ngenkani ngoba kuzobe ngathi manje noma engasafuni yena usuyamlwisa indaba usuyifuna ngenkani lokho okungafuneki uma ekhathele umama ekhaya okay ake sithi ke ukhatheleke zama ke nawe ukuthi njengomuntu wesilisa umdlalise umbamba bambe la umazi khona la esoft ngakhona uyamazi la esoft ngakhona umuntu wakho kumele umfunde umuntu wakho kumele umazi umuntu wakho njengisho ukuthi kumele umazi uma ungamazi ila uzogcina khona usumnyusela khona umoya lokho ongafuneki ugcina usuduba uma usuduba uzobe usuyokwenza into wrong ngaphandle uzobe usuyahamba usuyokwenzani usuyochitha usuyofuna umuntu ozolala naye ngoba nakho ndina ukuthi umama wakho ekhaya ukhathele uyacomplaina kanjani mazi umuntu wakho ukuthi uwikiphi uma umthinta la uzogcina esevumele kodwa lilonke ushola ukuthi wena ucansi mhlawumbe ludlala irole enkulu ekuthenini abantu besilisa babuye mangabe nje kuphela wena uzomnenga ngalendlela asuke efuna ngayo ekuthenini baqoqeke isimilo sabantu besilisa siqoqeke uqonda ukunyala ukuthi nalo ucansi ludlala indima enkulu ekuthenini baqoqeke abantu besilisa bangabi luvanzi. Yabona nje uma uzomnika Mr Sothondose umuntu wakho umnike ngendlela ezomjabulisa ezomgculisa noma ezocabanga ukuganga kodwa uzoba nalokho kokuthi mase kuthiwa isithandwa sami singinika kamnandi kangaka siyangibamba ngizoba yini uhlalelo valweni noma ecabanga ukuganga kodwa uba nalokho kokuthi akanazo izathu eziphathekayo zokuthi hayi vele uyangincisha vele akanginikeza inkonzo ngendlela ekuyiyona uma uzomnika nje uyigibelele yena umshove ngendlela ekuyiyona ajabule ubaba wekhaya ngeke kuze kube lula for yena ukuthi aphumele ngaphandle ayofuna ngaphandle ukuthi afune ngaphandle inkonzo ekubeni umnikeza ngendlela ekuyiyona manje amanye amadoda njengoba ushilo na uthi abanye abantu besifazane abazwani nezinye izidayela efana bodokstyle nabantu besilisa futhi ucwaningo liyaveza ukuthi bakhona abangazwani nokuthi umuntu wesifazane agitshele umuntu wesifazane uthini ke lapho hayi bakhona ke abasho njalo ke angazi ke ukuthi ingubani ngoba phela okwesibantu besifazane baya understand ke bayasho bona ukuthi hayi siyakhahlaza ke idokstyle bayasho bathi iwisa izinga yabo yabona yenza yonke lento ifaka umoya yabo kumuntu wesilisa ke Mr Sothondose ke ngigibela umuntu wami la yini emqedayo imqedane ngoba imosheka kuphi umuntu wami umosheka kuphi lapha la idestroyeka khona oba destroyeka indawo uyabo
Hayi dadewethu abafunayo ukukumema mhlawumbe uyihambela imicimbi uyihambela uyihambela utholakala kuyiphi inombolo kulezo xhumana khona